Utawi nomor 25 ingin galah katur durus. Ambil piagamnya kayak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampun ngajeng nggih? Yening durung nika wenten dagang beguling. Yening sampun mangkin lanturang pirengang titiang mesatwa nggih. Sane mangkin titiang jagi mesatwa sane memurde men tiwas teken men sugih. Pirengan nggih. Om Swastiastu. Ada ketuturang satwa men tiwas teken men sugih. Men tiwas buke adane ia mulas saja tiwas pesan. Apa tuara gelahanga? Nanging men tiwas solahne melah. Demen mata tulung. Jemat maturan. Bikasne melah pesan. Melenan pesan teken men sugih. Buka adane ia mula sugih pesan. Nanging bikasne jele. Demit. Demen nguluk-nguluk. Sombong. Lan demen nyailin anak sani lacur. Sedak dina anu. Ritat kala men tiwas lakarnyakan. Ia tusing lah api. Kemu lantas ia ke umah men sugih ngide api. Mo men sugih. Bang jetiang ngide api. Keto men tiwas mekaukan. Ngudiang nyai mai ngide api. Kanti api nyai tusing lah. Keto ya men sugih nyautin pesu uleng diwangan, pesu uleng umah nih. Tiang lakar nyakan mo, nanging tiang tusing ngelapi tiang jumah. Nah, jani kebang nyai ngide api, kewala alehang malut awake kutu di sirawakene. Menjep yen suba kedas sirawakene kebang nyai bahasa cerongcong. Keto men sugih nundenen men tiwas ngaleh kutu di sirahne. Nyak lantas men tiwas ngalenen kutu sirah men sugih ngantok tengai ia ngalihin kutu. Bange lantas men tiwas upah bahas acerongcong. Kemu lantas abana base ento mulih teken men tiwas laut jakana. Di subane men tiwas teket jumah men sugih buwe nyiksik kang sirahne bakat tange kutu buwe naukut. Jek gedek pesan ya men sugih kemu lantas ia ke umah men tiwase lakar ngamuk di umah ne men tiwas. Nyai tiwas nene toleh wake buen man kutu di sirawakene aukut. Bahasane tuni mai apa? Keto ya men sugih neket di umah ne men tiwas. Mbok, base subejakan tiang mbok. Terlakar lebang nih dari nasi. Nah, ento suba abamai kadung dia suba dari nasi. Men sugih lantas nyemak nasine ento lantas abene ke umahne. Men tiwas bengong ningali
ningalen men sugih. Keto solahne, sing ngidang ya ngomong apa? Buen manine, buen men sugih nundanen men tiwas nebukang padi. Tur nyanjiang upah bahas duang cerongcong. Nyak lantas men tiwas nubuken padine men sugih kanti tengai. Bange lantas men tiwas bahas duang cerongcong. Laut abane mulih ke umahne. Di subane men tiwas dekat di umahne. Men sugih buen malenen bahas nento bakatange latah daduo. Gedek sajan ya men sugih. Kemu lantas ya ke umahne men tiwas. Lakar ngorahin men tiwas. Nyai tiwas. Ibi tunden wake nyai ngaleh kutu tusing kedas. Jani tunden wake nyai nebukang padi nene toleh. Wake makatang latah daduo. Bahasane tuni mai abah. Men sugih lantas nyemak bahasane banget teken men tiwas. Mbok, bahasane bang mbok, subejakan tiang mbok, kengkenang tiang muliang mbok. Nah, ento suba abah mai? Men sugih lantas nyemak bahasa ento, abane mulih. Ditu men tiwas tua bisa bengong, ningalen tingkah ne men sugih buka keto. Tu sing kerasa. Angse atine nganti ngetelan yah mata. Riseda dina anu. Kemu ya mentiwas kalase ngalih sang lan paku. Seda itahe ngalih sang lan paku. Teke kijang kencana nakonen mentiwas. Mentiwas ngudiang nyai ditu. Apa kalale ditu? Keto sang kidang metakon maka siap ya mentiwas ningalen kidang bisa ngomong. Titiang ngaleh sang teken paku nika jero kidang. Keto mentiwas nyautin ngejar. Lakar anggon gena nyai ngaleh ke keto. Nikah lakar adep tiang nikah jero. Yening wenten sisa wau anggen tiang jumah. Keto mentiwas mesaut. Nyai mentiwas, ya nyai nyak nyelok jet nirene, kalbang baban nirene teken nyai. Keto sang kidang mesaut teken mentiwas. Nyak lantas mentiwas nyelok jet ni sang kidang, mara kedongo, saget liu limane misi mas. Kendal ya Kendal ya mentiwas makatang emas bek pesan. Mara ukunange ngaturang suksemo saget kidange suba ilang. Ditu lantas mentiwas mulih ke umahne ngabe emas ane bek entu. Jani mentiwas dadi anak sugih. Iya lan pianakne mungah membelanja ke peken. Men sugih iri ya ninggalin mentiwas buka keto. Metakon lantas iya kisi-kisi teken mentiwas. Tiwas. Dije caiman mas tadi bak keto. Keto ya metakon kisi-kisi men sugih.
Kene mbok ibi tiang kealase ngalesang lan paku ditu tiang ningalen kidang bisa ngomong urena tiang nyelok jetne mara kadang liu bakatang emas mbok keto ya mentiwas nyatuawang unduk ne ibi ningehang satwa mentiwase buka keto ngencolang men sugih mulih mepenganggo cara anak tiwas kemu lantas ia ke alase menyaru dadi anak tiwas teke lantas kidang kencana nakonen men sugih nyai jelema tiwas ngudiang nyai kerasa-kerasa ditu apa kau aleh nyai ditu tiang durung ngajeng nih ke jero kidang awenan niki tiang ngalesang lan paku lan lakar adep tiang pipisne kal angon melibas nika keto ya men sugih nguluk-nguluk sang kidang nih nyak nyai nyelok jet nirane ditu ada pabahan nirane teken nyai keto kidang mesaut nyak lantas men sugih nyelok jet kidange kadenange kal makatang emasane bek mara lakar kedenge kijemange jetne sang kidang paide ya men sugih kemu kebet-bete misi duwi ngeleng ya men sugih nanan sakit aduh tolong tiang kapok keto men sugih ngeleng nanan sakit mara nekat di pangkungi mara elebange men sugih teken sang kidang kanti sing ingat teken raga mara ingat megang ia mulih nekat ia jumah gelem lantas men sugih mekelo-kelo mati lantas ia men sugih nah semeton sareng sami yaning iraga dados anak sugih tan dados iraga mebikas jele sombong iriati tur demen nguluk-nguluk anak tiwas sepatutne iraga melaksana sane melah tur demen metetulung jukut kangkong mebasa sere kirang langkung titiang nunas pengampura inggih idedani sareng sami puputan titiang antuk paramasanti Om Santi 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 Om Inggih sana mangkin kelanturan pemilihan sana Kapenguntat rahinane san